Iway nungnya jong kali sumu bla sim penungkam daki pulit kebadan yu registration number MLIW not B laisau prasan ula sya ujuar persya daga ijahar hagino yalam shnong ga sumer umbang riboy district halor ginong rem jingno bula le menle kumba udai pulit haga bula le ban tiet ban syo iway nungnya trok kebadan yu registration number BR not khandai BA san not khandai kani jingli syo itu nungnya trok kalong rak jingcha terak kali pedeng ketek surok bat ki kaliret ki bayang syarut ru kila julor laong bau nung yak trok ulah tiang bau laphet bakate ki trok la tulun bat tenra shwai ko wei ko utto trok ban nang ta kala lej ban tenra sai ki wei kali bat ka kali khwai ka balai tenra na dien joko wei pat ka trok ka ba penlong i kali ban julor uba i sumer rong ba shnong sumer ombang ulah keno bau tei nung yak sumu ulah shimwai de ki pulet ule kumba udai pulet ila de la bunsen bala chulap bau jurang ti ban tiet ban sho ki nung yak trok kupju akamit chunggalai trek noi lur arjar arwar kalau kemudian kumba nyo baji ai la yo phone call mangalanen po dong bang badon ga mega subo ka basi sek kali hanti po lansau don wei dabar basi rading bang ka po hanti lansau to ndai pulet wan lang baka sumo don wei ka trok ka bayang ne ngantip balai jayu apar mo lisha wan utu driver jong sumo bam don ha stress badai driver jong sumo wan ICD yang wei driver dap ICD pa sai coach la dala sai coach la mot upa kio kali ban penkai biang kali sedang na komno na dadi mohon na komno kio biang hajang kali utak biang driver ka slip ka kali ka tera ya gawe ka auto ka tera ya gawe ka truk kali tera ya gawe ka kali khwai barit dalam sao dan bok bam dan bre hone dan bre hone lam sao ai bre khwai mo ko ini ba khwai ini dan bre lam sao ngintip na kadau yo namar udai tang driver semua umdai pulit udai tang driver semua pakai pulit kila waya ketu kali ban sek yang kita hapualan sau sek yang ngempip hi tu driver boleh kelaman ke puan nak puas ke puan bara dia yang baik yang telan sau temene ro wanle kumu kulit namar undon bor mau datang driver bagi hayati kulit yo ubat ule ak kumno tip yo bor na yang ngempip ule kum kulit wan dat iki driver hane ule sek kuat kali umdai tip ro ule sek lumare kali kepada yang ne Total driver wan tamar way ne wan lang. Don't way civil dress pulit. Tahu civil dress umlay air mo? Umlay air. Datang tu driver he. Bora dia yang babam. Mangga por datang mentala bunsin ni. Bang tu driver boleh heb ha tu driver semua. Umlay pulit. Dekai garai jong pi kum kesnong. Garai jong ilom ni kan ba. Ni nak liang tu ni te. Dia abu ka gin mula to FIR gin ai pot hanat. Baka nakalian kulit isim action halal tu driver boleh cuban syo kontu lesi dadan gibre hone ke lamasau lesi kelung kena mo ibadan ni ke bayang lamasau tengam tapat dan bok papat jae dari bajal ni tren iso boleh driver civil dress ni tu ayu kumplit wan kali ro sumo kadai ke sumo bakamai bastem bat uro dai civil dress dai driver nakalian kulit ni kamle ai dai tang tu bre hu balak la मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग वो हाथ में मोबाइल चार्ज करने के लिए हम गाड़ी रोके हुए हैं ये अंदर में रोके हैं दुकान के सामने इतने बाद क्या हुआ है कि 2 मिनट के बाद वो आया गाड़ी लगाया इधर को लगाने के बाद क्या किया दुकान पर हम खड़े थे 2 लाठी हमको धर दिया गोर में बोलता पेपर लाओ मैंने पेपर साहब लेकर उसके हाथ में दिए तो बोलता चाबी लो कंडक्टर सीट पर थे इस साइड से थे उसके बाद उसके बोले भाई गाड़ी नहीं चल के बोलता हम चला के ले जाऊँगा गाड़ी को हम और क्या कि गाड़ी नीटल कर हम कंडक्टर सीट पर से नीटल कर दिया गाड़ी भागने लगा तो हम ही खुद एक जो जाओ बोलता अगर मैं चक्कर मार दिया वहाँ पर चक्कर मारने के बाद में वो क्या किया कि एक गाड़ी में जब लगा तब खुद एक भागा था में तो ब्रेक नहीं था गाड़ी लगी गया मगर वो नीटल कर दिया हैंड ब्रेक छुड़ा दिया गाड़ी जैसे गाड़ी को लग गया तब भाग गया हाँ तभी कूदा है ना ये बच गया मर गया खलासी नीचे गए बच गया बड़ा भाग किसलिए मारा बाजवासी पेपर लाओ पेपर दे दिए उसके लेकर मारने के बाद में हम जो पेपर दो लेकर मैं बोले भाई ले लो पेपर तो बोलता गाड़ी चला के ले जाऊंगा हम तो मैंने चला के ले जाओ उसके बाद गाड़ी को स्ट्रिंग पर बैठा है पेपर दिए गाड़ी नीटल किया है नीटल करने के बाद उसके संभाल में कहाँ आएगा बड़ी गाड़ी मारा इधर में तो हम कंडक्टर सीट पर कूदे हैं उसके बाद में जाके गाड़ी को ब्रेक करते करते तो गाड़ी में लग गया जाके गाड़ी कौन चलाया था उस वही आदमी वो छोकरा वो डंडा लेके आया गोरा वाला जो था पुलिस थाना वाला क्या पुलिस थाना बिना पुलिस का ड्रेस वो बगैर पुलिस वाला था वो मतलब ये वो नीचे था पुलिस वाला वो जो सफेद वाला था देह वाला वो ऐसे किया था गाड़ी वो पुलिस नहीं है मतलब वो पुलिस नहीं है।